kiye abari hafi kimwe n'abari kure twongeye baramutsa mu izina rya Yesu. Nyote mbali na karibu mara tunawasalimu katika jina la Yesu. Amina. Dushimiye Imana cyane ku rukundo rwayo rwinshi rwakomeje kuturinda no kutubeshaho. Imana yacu ihimbazwe. Tunashukuru upendo wa Mungu ambaye ameendelea kutukirimia uhai, jina lake lipewe sifa. Nkuko bagenzi banje bamaze kubivuga, jinsi wenzangu wameshawaambieni, uyu n'umunsi wera w'isabato. Hii ni siku takatifu ya Sabato, kandi mu by'ukuri twaronkeyemo byinshi kandi biracyakomeje. Tumebarikiwa kwa mambo mengi na inaendelesha. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana, tunataka jifunza pamoja neno la Mungu, kandi turaza kuriha umutwe w'ikigisho cyangwa se insanganyamatsiko, na mutapata kichwa cha maneno hanyuma yo gusoma mu gitabo cy'urwa kabiri rw'Abatesalonike igice ni cya kabiri. Turasoma ku murongo waho wa 11 ndetse turageza kuri 12. Acheni mwalimu atusomee dondoo hii. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bakirweho iteka. Iri ni ijambo ry'Imana. Hili ni neno la Mungu. Ritubwira ko iyo abantu banze kwemera ukuri, watu wanaokatala ukweli kugashyirwa habona bakakwanga, inaweka hadharani wanakataa, Imana ubwayo iboherereza ubushukanyi bukomeye. Kumbe Mungu anawaletea udanganyifu ulio mkubwa kugira ngo bizere ibinyoma, kusudi uamini uongo, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa. Kwa wale ambao hawaamini ukweli yote wanafurahia dhambi, bakirweho iteka. Ni kusema wahukumiwe. Tugiye kurebera hamwe rero ijambo ritubwira ngo amaherezo yo kuyoba, mwisho wa upotovu. Amaherezo yo kuyoba, mwisho wa upotovu. Kuvuga ngo iyo bavuga kuyoba, wanaposema kupotoka wala kupotea, nuguta inzira. Kumbe ni kuacha njia, ariko ugakomeza ukagenda. Hapoacha njia unaendelesha. Ntabwo biri ari uguhagarara, siko kusema utasimama tu, si ukwicara, si kuikala tu, si no gusubira iyo uvuye, hata sikurudi unapotoka. Ahubwo kuyoba nuguta inzira ugakomeza ukagenda, ariko utari kuja mu nzira yiyo washakaga kuja. Kumbe kupotoka ni kuendelesha safari yako, na ulishapotea na utasitisha safari, utaendelea tu. Ibyanditswe byera bitwereka ibyo bintu neza. Maandiko matakatifu inatuonyesha mambo haya vizuri. Abantu bose baba mu rugendo ruja mu ijuru, ni urugendo rw'umwuka rugendwa n'umutima. Wasafiri wa mbinguni ni safari ambayo ni ya kiroho. Noneho kuyoba, kupotea wala kupotoka, nugukomeza wibesha kuri muri iyo nzira ijya mu ijuru kandi waramaze kuitera umugongo. Kumbe unajidanganya sio kwa msafiri kwenda mbinguni, na japo umetupa njia, umeacha. Mu gitabo cy'urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kabiri, waraka wa pili wa Timoteyo sura yake ni ya 2. Ndasoma mpereye ku murongo wa 14 ndetse ndagera ku murongo wa 18. Acheni mwalimu atusomee hapo. Uje ubibutsa ibyo, ubihanangiririza imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha bumva. Uje ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo y'amanjwe ataray'Imana yazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Murabo ni Humenayo na Fileto, kuko bayobye bakava mu kuri, bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe. Imana itugirire imbabazi cyane. Amina. Kuri iri jambo ritubwira ibyerekeranye n'amaherezo yo kuyoba, katika neno linalotuambia mwisho wa upotevu, kuyoba ni kuva mu kuri. Kumbe unapopotoka ni kutoka ndani ya ukweli, kandi ukuri ni ibyanditswe byera ni ijambo ry'Imana, kuko Yohana 17:17 haranditse ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ukweli Yohana 17:17. Neno lako ndio kweli, watakasi kwa ukweli ndio neno lako. Imana ihimbazwe cyane. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. None baratubwiye kuri uyu murongo wa 18 ngo kuko bayobye bakava mu kuri. Shairi hii kwa kuwa amepotoka na kutoka ndani ya ukweli. Nono kutayoba
Kutopotoka ni ukugendera mu kuri. ni kutembea ndani ya ukweli. Noneho kuyoba Kumbe kupotea ni ukuva mu kuri. ni kutoka ndani ya ukweli. Iyo umuntu ayobye ari byo byitwa kuva mu kuri, Unapopotoka ndivyo kutoka ndani ya ukweli. uwo muntu arakomeza akagenda, kandi ngo iyo umuntu ayobye ashobora no kubika kwizera kwa bamwe ariko bo bayobejwe. Kumbe huyu mtu anapopotoka anaweza hata poteza imani ya wengine na amewapoteza. Ibyanditswe bitubwira ko Maandiko matakatifu inatuambia iyo umuntu amaze kuva mu kuri koko akaba ayobye, mtu anapotoka ndani ya ukweli kwa kweli amepotoka, akirengagiza ukuri kw'ibyanditswe byera, anaisaurisha ukweli wa maandiko matakatifu, ahabwa umwijima ungana na wa mucyo yasuzuguye cyangwa na kwa kuri yateye umugongo. Anapewa giza zaidi ya ile ukweli ambayo alikuwa nayo, ala ukweli ilikuwa imetupia kisogo. Igitabo cy'ibihamya ku bagabura urupapuro rw'163. Ushuhuda kwa wachungaji, mwalimu atatusomea kitabu kile. Bavuzemo amagambo meza cyane agira ati, muna maneno matamu ambayo mwalimu atatusomea. What a day is before us. Mbega umunsi uri imbere yacu. Ona mbele siku ambayo iko mbele yetu. What sifting will there be among those who claim to be the children of God. Mbega ishungura rikomeye rizabaho mu bavuga ko ari abana b'Imana. Ona pepeto mbele ya wale wanasema kama ni wana wa Mungu. Hari ishungura rikomeye byanga bikunda rigomba kubaho mu bavuga ko ari abana b'Imana. Kuna pepeto rilo kubwa kwa wale wasema kama ni wana wa Mungu. The unjust will be found among the just. Abakiranirwa bazakomeza kugaragara mu bakiranutsi. Wenye dhambi wataendelea kuonekana ndani ya watakatifu wa Mungu. Those who have a great light and who have not worked in it, we have darkness corresponding to the light they have despised it. Abagize amahirwe yo kubona umucyo mwinshi, wale waliobarikiwa kupata nuru nyingi maze ntibawugenderemo na hawakuitembelea ndani ya nuru hii, bazahabwa umwijima ungana na wa mucyo basuzuguye. Watapewa giza zaidi ya ile nuru ambayo wameidharau. Ibishatse kuvuga ngo iki? Sasa inamaanisha nini? Aha ntarahava kabla siyatoka hapa, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, katika kitabu cha nabii Isaya igice cya 5, sura yake ni ya 5, umurongo ni wa 20, mstari wake ni wa 12, aravuga ngo bazabona ishano abiti kibi ciza n'iciza bakacita ikibi, umwijima bakawushira mu cyimbo cy'umucyo n'umucyo bakawushira mu cyimbo cy'umwijima, ibisharira bakabishira mu cyimbo cy'ibiryohereye, ibiryohereye bakabishira mu cyimbo cy'ibisharira, ngo abo bazabona ishano. Watu hawa ni ole kwao. N'abantu bari baragize amahirwe yo kubona umucyo mwinshi, ni watu ambao walikuwa wamebarikiwa kupata nuru nyingi, ariko uwo mucyo wamurikiye inzira zabo ntibawukomeze kuwugenderamo. Nuru hii imeangazia njia zao, lakini hawakuendelea kuitembelea ndani. Noneho ngo kubwo kuyoba no kwanga umucyo, hata kwa kupotea na kukatara nuru, ibyanditswe biravuze ngo bazahabwa umwijima ungana na wa mucyo basuzuguye. Maandiko matakatifu yanatuambia watapewa giza ambayo inalingana na ile nuru ambayo walikuwa wameipokea. Kusomo twahereyeho ryatubwiye iryo mu Batesalonike ba kabiri, waraka wa Tesalonike wa pili ambayo tumeanzia, mwalimu ameanzia kwa ile somo. Hari ijambo twahasomye rigomba kuzirikanwa cyane. Kuna neno ambao amewasomeeni tulizingatie. Na Batesalonike ba kabiri igice cya 2 ku murongo wa 11. Ndio mwalimu tusomeye. Nico gituma imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kuko kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bakirweho iteka. Amina. Bishatse kuvuga ngo iki? Sasa inatafsiri nini? N'abantu Imana yahaye umucyo, ni watu ambao Mungu amewapa nuru, ndetse umucyo mwinshi, hata nuru nyingi. Habwa Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, wakatoa Biblia hata na roho ya unabii. Uwo mucyo umurikira inzira zabo, nuru hii kaangazia njia zao, bawutera umugongo ku bwende, wakaitupia mugongo kwa makusudi, bihitiramo kwinyurira mu nzira zabo ubwabo, wakachagua njia zao za kipekee, inzira zidatumburutse, njia ambazo sizo nyoroka, inzira zigayitse, njia ambayo ni za kudharauliwa,
wa muco Imana yabahaye barawureka, nuru ambayo Mungu amewapa wakaiacha, ngo bazahabwa umwijima ungana na wa muco basuzuguye. kumbe watapewa giza ambayo inalingana na ile nuru ambayo waliodharau. Yeremiya 18:15. Yeremiya sura 18 mstari wa 15. Ariko ubwoko bwanje bwaranyibagiwe, bakosereza imana z'ibinyoma imibavu, kandi byabateye gusitara mu nzira bahoranye kera, bakanyura mu tuyira tw'iruhande, inzira zidatumburutse, batuma igihugu cyabo gitangarirwa kikaba igitutsi cy'iteka, uhanyura wese azatangara azunguza umutwe. Imana itugirira imbabazi cyane. Mungu atutendeye mema. Nta migaryo iba mu kuyoba, hakuna mizaa ndani ya kupotea. Mu bihe bishize ubwo hari amacakubiri hagati yacu na bene data twahoranye, wakati uliopita wakati tulikuwa tusikizana na wale ndugu zetu wa zamani, hari ibinyoma byagiye bivugwa ku mugaragaro. Kuna uongo ambao wameisema hadharani, ku bantu bafite imitima ikabakabwa n'imbaraga y'Umwuka Wera, watu wanao mioyo ya kupapaswa na Roho Mtakatifu, bajaga batinya, walikuwa wakiogopa. Ariko hakaba n'abandi bishimye baseka banezerewe baguwe neza, bumva babonye ibisetso, bitewe nuko hari ukuvurungana, ese wenda bitewe nuko wenda nibyo bifuza bigezweho. Na wengine walicheka ikakuwa saa komedi kwa kuwa yale walikuwa melengi mesikia. Ariko ku bantu bakurikiranira akantu n'akandi, mitima yabo yagize ubwoba kubona umuntu witwa ngo n'uw'Imana abeshya ku mugaragaro. Kwa wale ambao wana mioyo safi walishangaa sana, hata wakahuzunika kuona mtu ambaye ni mtu wa Mungu anasema uongo hadharani. Ngo bubatse amabanki, ase wamejenga mabenki, n'umuntu utarohereza n'amafaranga kuri Tigo Cash mu buzima bwe bwose, na mtu ambaye hayafungua konti ku Tigo Cash hata kuzaliwa kwake, agahita nawe yemeza ati bubatse amabanki. Nakubali hivyo hivyo, ase wamejenga mabenki, ata amabanki yitwa Unguka, ase mabanki ambayo inaitwa ibinyoma nyabinyoma. Unaona uongo mtupu tu, ntibanyurwa, hawakutosheka. Ati hari amakonti yitwa Unguka, ase wana akaunti ambayo kwa jina lile, ati hari amafaranga yarigishijwe, ase kuna pesa ambazo zimekuliwa, atagira aho yasonzoranirije, ambayo hakuna fasi walikusanyisha pesa zile. Ati hari amakoperative y'inka yabaye, ase kuna makoperative ya ngombe, ati hari amabiro, ase kuna maofisi, ati hari n'ibibanza baguze bagendereye kubakamo insengero n'amashuri by'akatarabona, hata viwanja vimenunuliwa ambao watajenga mahekalu makubwa. Bakirengagiza n'imyanzuro abana b'Imana bicayeho bari hamwe bagafatira hamwe, umuntu agahaguruka akarengerera umutima nama. Hata walikuwa hawapenda, hata wanazisaurisha mikataba ambao ndugu zetu walikuwa wamekamata. Ndi ku ijambo rivuga ngo amaherezo yo kuyoba, mwisho wa upotovu. Iyo umuntu ayobye, mtu anapopotea agira amaherezo mabi, anakuwa na mwisho mubaya. Agira amaherezo mabi ndetse mabi cyane, anakuwa na mwisho mubaya, tena mubaya zaidi. Ndetse umwanzi ntabwo amugarukirizaho we yatekerezaga ko azagarukira. Adui hamwachie pale alikuwa akiwazia kama ataishia pale. Ibyo binyoma byose bibuze ikibihamya, uongo yote ilipokosa ushuhuda, bati ikibazo kibaye ivugurura. Ase swali ni uwisho. Nacho nje nkanahamya ko n'ababivuga gutyo ari umwanzi abahumekeye. Nashuhudia kumbe wanaosema vile ni adui anayewavuvia roho mbaya. Ati vugurura ntirigira ubusobanuro. Ase uwisho hauna tafsiri. Ngo ryavuye kuri Satani. Ase imetoka kwa shetani. Mariko Satani w'umunyarwanda. Ase shetani wa Mnyarwanda. Wo Satani ntazi Igiswahili. Ase shetani hazi Kiswahili. Wo Satani wazanye ivugurura ntazi Igifaransa. Ase shetani ameyote hajua hata Kifaransa. Ntazi Icyingereza. Ase hajua hata Kiingereza. Ngo ni Satani w'umunyarwanda. Ase ni shetani wa Mnyarwanda. Ubwo nubuyobe. Iyo ni upotovu. Ibyanditswe bitubwira ko maandiko matakatifu natuambia, igitabo cy'Abakorinto ba mbere, waraka wa kwanza wa Korinto, igice ni cya 14, sura ni ya 14, umurongo waho ni wa 10, mstari wa 10. Indimi zo mwisi nubwo ari nyinshi zite nta rudafite uko rusobanurwa.
bisobanuye ngo inatafsiri n'ibivugurura ari ijambo ry'ikinyarwanda kama uwisho ina tafsiri ya Kinyarwanda riba rigomba kugira uko risobanurwa hakurikijwe ibyanditswe byera, inakuwa na tafsiri kutokana na maandiko matakatifu. ariko amaherezo yo kuyoba ni bibi. Mwisho wa kupotea ni mbaya. Umuntu agahagarara kuri mike, Mtu anasimama hapa ku mike akivugurura ase uwisho ngo ni ijambo rya Satani, ase ni neno kutoka kwa ariko shetani, ngo Satani w'umunyarwanda, lakini shetani wa Mnyarwanda ngo utazi Igiswahili, ambaye hajua Kiswahili, umuntu ufite ubwenge, mtu anayekuwa na akili timamu ahita amenya ngo Satani w'umunyarwanda ni bwoko, anajua shetani wa Mnyarwanda ni kabila gani. ese ijambo nubwo ryaba irya Satani ryabura ubusobanuro rite? Hata neno ni la shetani inaweza kosa tafsiri. Ibyo ntibibaho, Ile mambo haiko wake. byageze naho bamwe batangira guhakana ijambo Bibiliya, Watu wamekanusha hata neno Biblia. abandi batangira gushanyura urupapuro rw'ibanze muri Bibiliya. Wengine wamepasura, wamoja tunashuhudia wamezipasura karatasi za kuko Dibaji. handitse ijambo rivuga ngo kuki byabaye ngombwa ko Bibiliya yera ivugururwa. Kapasura karatasi ya Dibaji kwa kuwa maandiko yale kwa kuwa nini Biblia imeuisha. Nta migaryo ziba mu kuyoba, Hakuna muzaa ndani ya upotevu. abatazi iyo bijabo babonaga ko bari mu majambere bari gukomeza kugenda, kuko kuyoba si uguhagarara, kuyoba ni ugukomeza kugenda. Wale ambao wakujua mambo waliwaza kama itaishia pale, kumbe kupotea haiko kubakia pale, bali ni Ibyo kuendelea. bivuze Yale yaliyokosekana batangira guhamagaza ibiterane by'ubumwe. wakaanza itisha mikutano ya umoja. Twarababwiye tuti Tumewaambieni ubumwe ni bwiza, ndio umoja ni ariko mzuri, ubumwe bwemerwa lakini umoja unayokubaliwa hagati ya babiri batavuga rumwe, katikati ya watu wawili wasiosema mamoja, haba harimo umunyakuri n'umunyabinyoma. kumbe kati ya watu wawili kuna ukweli na muongo. Babanza kwicara, Kwanza wanaikala pamoja, bagasigana ibyo bapfa, wanazungumzia hali ya ufashwe n'amakosa agasaba imbabazi, yule ambaye anashikwa na makosa naomba masamaha, umunyakuri akamubabarira, mkweli anasamehe, maze bakabumwe. wanakuwa wamoja. Ngubwo ubumwe bwemewe n'ibyanditswe. Ndiyo umoja na kubaliwa na maandiko. Turacyari ku ijambo ritubwira ngo amaherezo yo kuyoba. Mwisho wa upotevu. Iyo uyobye urakomeza ukagenda ukazasoreza habi cyane utatekereza. Unapopotea unaendelesha hata unakuwa na mwisho mbaya ambao kuwazia. Kandi umuntu umenya ko yayobye, Mtu ambaye amejua kama amepotea ni umuntu ugera ahantu agatekereza, ni mtu anayefika fasi anawaza kwanza, akibaza ngo mbese aha ngeze nihe, anajiuliza, je, hapa ninapofika ni wapi? ndacyari mu nzira Ningali njiani cyangwa ngeza habi? au mimi nafika pahali pabaya? Ni umuntu ugera ahantu agatekereza akongera akisubiramo, Ni mtu anayefika fasi anajihoja, anajirudia ndani, akagera ubwo yibaza. anajiswali. Naho umuntu upfa guhomboka gusa, Lakini mtu anayepotoka tu anaenda hivyo, agakomeza akagenda, anaendelesha njia zake, aba afite ibibazo bikomeye. anazo shida zilizo kubwa. Yeremiya 8:4. Yeremia sura ya 8 mstari wa Kandi 4. uzababwira uti Uwiteka arabaza ati mbese abantu bagwa ubutazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo. None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko bagundira uburiganya bakanga kugaruka? Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta numwe wihanye ibyaha bye ngo avuga ati mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese aromboreza mu nzira ye kuko ifarashi ivuduka ija mu ntambara. Nukuri gishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo, n'intunguru n'intasha n'umusambi byitondera ibihe byabyo byo kwimuka, ariko abantu banje bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Imana itugirire imbabazi cyane. Mungu atutendee mema. Ngo hari abayobye bagendanirako. Kuna wale ambao wamepotoza wakaenda makweli. Reka tuvugire ijambo turikuye ku mutima. Acha tuseme neno kutoka rohoni mwetu. Ntugakinishe ikinyoma. Usicheze na uongo. Ntugakinishe ikinyoma. Usicheze na uongo. Ntukibwire ngo wayoba ubishaka ukagaruka ubishaka. Usijiambia se utapotoka kwa utashi wako na utarudia kwa utashi wako. Ngwiri jambo narivuga nkina ejo nkarigaruka. Ase mimi naweza cheza na hii neno, mimi nairetire, mimi nairudisha. Tekereza umuntu w'umugabo, waza kwanza kama mwanaume, avuga amagambo kuri radio, anasema maneno redioni, abantu bafite amatelefone, watu wana simu, bari kurekodinga, hata wana rekodi. Ejo bamuhamagara tumva uko wavuze. Wanapomuita sikia jinsi ulivyosema. Ngoya ngo bagenda na audio. Asema pana nyinyi mnatembea na audio. Ngo nta butumwa mufite mwaza murasoma ibitabo mukareka audio. Hamuna ujumbe, simwache audio.
urugutinya iki? Waogopa nini baba? Ko wavuze ukuri, Mbona umesema kweli? utewe impungenge n'iki ko bongera kubigushiriraho? Unaoga ya nini kwa kuwa nakurudisha uliyoyasema? Hari ubwo wabeshe? Je, basi hakusema uongo? Ariko bitewe nuko kuyoba ari bibi, umuntu agahagara kuri radio ati ngo muzabumva ngo Yesu ngo baramugenzaga ngo bari gufata utuodiyo ngo bari gufata utuodiyo. Urugutinya iki odiyo kwaho wari uhagaze mukuru kavuga ukuri? Ahubwo nukubabwira uti mwongereho n'ibindi biri hirya byose mubizane kuko ari by'ukuri, murebe ko hari ijambo ry'ikinyoma navuze. Imana igirira imbabazi ubwoko Mungu awatendee mema. Nitakuswali wewe, kweli umesema kweli. Kwa nini wanapotia audio unaogopa? Unatishwa na nini na japo ulisema kweli? None bigeze hehe? Sasa mambo nafika wapi? Abavandimwe bamaze kuyoba, wandugu zetu walipopotoka, ubu intambwe igezweho ni ukwihuza n'andi madini yayobye. Hatua wanayofikia ni kujikutanisha na madhehebu ambayo imepotoka. Amadini yayobye kera yataye inzira bugica. Madhehebu imepotea tangu zamani. Amadeba twarayakoranye bigaragara ko batsinzwe kuri buri ntambwe, banga kwihana barinangira. Tumefanya madeba wakashindwa na wakaendelea kuwa na mioyo migumu. None intambwe zose bari baratsinzweho, abandi barayobye, abayobye kuko bahuriraga mu mwijima, kuko amaherezo yo kuyoba ni mu mwijima w'icuraburindi. Yuvuye mu nzira ni mu mucyo, mu kuyoba ni mu mwijima. Abahuriye mu mwijima barahuza. Kumbe watu wanaopotea wote wanakutaniaka mugizi. Ngaho gitangaje, maajabu ni hii. Twajyaga impaka kw'izina, tulikuwa tukibishana juu ya jina ya kanisa, tukababwira tuti dukurikije ubuhanuzi bwa Isaya 5:8-12, tunapofuata unabii wa Isaya 58 tukiendelesha, nta hantu muri uwo murongo hari pwe, aho mushira pwe nta pwe ihari. Hakuna fasi kunapo nukta, pale mnapotia nukta haimo. Nta pwe irimo muba mubeshya. Hakuna nukta katika Isaya 58. Ariko reka dushimira Imana, achene tumushukuru Muumba wetu, kuko bamwe muri bo bamaze gusobanukirwa ko icyo tubabwira ari ukuri, ko nta pwe iri muri uwo murongo wa 12. Asante Muumba wetu, kwa kuwa wengi wao walishajua kama Isaya hakuna nukta wala ni maneno ambayo inaendelesha. Aho batagarutse kuri uwo murongo, kuliko warudia katika shairi hii, bashatse idini ry'abasigaye ngo biyunge naryo, wanatafuta dhehebu ya wale waliosalia. Ubu nubuyobe, hii ni upotovu ulio mkubwa. Ubu nubuyobe, amaherezo y'ubuyobe nukugwa mu mwijima w'icuraburindi, ni kupotoka hata mwisho ni kuanguka ndani ya giza. Kandi igitabo kiratubwiye ngo iya umuntu yahawe umucakanga kugenderamo, Imana imuha umwijima ungana na wa mucyo yari yarahawe, akawusuzugura. Kitabu kinatuambia mtu anapodharau nuru, kumbe Mungu humletea upotovu, giza inakuwa inalingana na ile nuru ambayo alikuwa ameipokea. None inama bazishoje bemeranije ko ari abasigaye babagorozi. Baraza yao wametamatisha wakisema ni wale waliosalia watengenezaji. Ivi nabyo Imana izaduhe bihagije tubisesengure. Mungu atakapotupa wakati tutapekua maneno haya. Ni gute babaye abasigaye babagorozi? Kwa nini wamekuwa wale waliosalia watengenezaji? Mbese ntibanagomba no kwihana kuko bavuze ngo nabagorozi pwe, noneho yapwe ikaba yongeweho handi magambo. Inawabidi hata watubu wakiriza, kwa kuwa wamesema ni watengenezaji nukta. Ivyo nabyo bigomba kwihanwa mu byihanwa. Na katika dhambi wanaoweza kutubu, na watubu walisema ni watengenezaji nukta. Reka twegere imbere gatoya, achene tusonga mbele kidogo. Urwandiko rw'amasezerano, walaka wa mapatano, biva he? Inatoka wapi? Aho abantu bicara ari amadini abiri bakemeranya ibyanditswe, bakahava banditse kandi bari bemeranije ibyanditswe muri Bibiliya. Urwo rwandiko aba ari urw'iki? Sasa hii waraka inatoka wapi? Watu ni wadhehebu wawili ambao hawana imani moja, wanapo hii nyaraka, hii barua ni ya nini? Kandi urwo rwandiko rukavugwa haya magambo, na barua hii amatorero yose y'abasigaye, dhehebu yote ya waliosalia, n'amatorero yose y'abagorozi, hata na madhehebu ya watengenezaji, abaye amwe.
inakuwa mamoja. abaye amwe yitwa ngo iki? Wanakuwa wamoja wakiitwa namna gani? Abihanye ni bande? Wale waliotubu ni wanani? Mwagiye impaka mushingiye ku byanditswe ku yihe ngingo? Mumebishana kutokana mlikuwa ku kipengele gani? Ni bande batsinzwe? Wanani ambao wameshindwa? Ni bande bihanye? Ni wanani ambao wametubu? Abari bashiriye abandi ubutumwa ni bande? Ni wanani ambao walikuwa mpelekea wengine ujumbe kugira ngo muhurire mwico cicaro mwico kibaya? Ni bande batumiye abandi kusudi mkutanie mwa ile bonde? Wanani ambao wamewaelika wengine? Ubwo bumwe tuja tuvuga ko nta mukozi w'Imana wigeze ubujamo. Hii umoja, hakuna mtumishi wa Mungu ambaye ameenda mwa ile Nehemia 6. Nehemia, kitabu cha Nehemia sura yake ni ya 6. Reka tugere kuri uyu murongo waho wa mbere nsome n'inkuta. Nehemia sura yake ni ya 6. Bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu Mwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko ntaco gisigaye kuri yo nubwo ntari nagakinye inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu barantumira munze duhurire mu kirorero kimwe cyo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanje mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinshobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Izi ni zimwe mu mpamvu zitubuza kugirana ubumwe n'amadini. Hizi ni sababu moja wazo ambazo hazituruhusu kufanya umoja na madhehebu mengine. Twajya kubabwiriza, tunaweza enda kuwahubiri. Badutumira tukabasanga iwabo tukababwiriza. Wanaweza kutualika, tunaenda kwao tunawahubiri. Kwihana tukababatiza, ukitubu tukabumwe, tutakuwa mmoja. Ariko ibintu byo kutumirana ngo duhurire mu kibaya, lakini kutualika sana twenda tukakutanie bondeni, uko nukugwa. Hii ni upotovu, nibyo biranga Babuloni, ndivyo vinaonyesha Babeli. Kuko iyo bavuga Babuloni, wanaposema Babeli ni confusion, ni kusema hali ya sintofahamu, n'urujijo, ni hali ya sintofahamu. Iremwa n'ibintu byinshi. Babeli naundwa na vitu vingi, ariko no kwiyunga n'irindi dini naco gihindura itorero Babuloni. Kujiunga na ingine madhehebu kumbe nacho kinageuza kuwa Babeli. 541 intambara ikomeye. Pambano 541 mwalimu atatusomea. Ikigisho cha 21 ni kusema fundisho la 21. Umubare munini w'amatorero ya Giprotestanti akurikiza icyitegererezo cya Roma mu gukorana n'abami bo mu isi ubucuruzi buzira. Amatorero yo mu bihugu iyo yifatanije na za leta zo ku isi akongera kifatanya ubwayo, ibyo abikorera ashaka gushimwa n'isi. Ijambo Babuloni risobanurwa ngo urujijo, niryo riba rikwiriye kwitwa ayo madini nubwo yaba afite inyigisho zitandukanye akomora mu byanditswe byera. Iyo itorero ryifatanije na leta rikifatanya n'andi madini birigira Babuloni. Kumbe kanisa inazichanganya ingine madhehebu inaonyesha tu Babeli, nta bindi bihamya, hakuna ushuhuda ingine. Kandi iyo bakoze ubumwe barandika, wanapofanya umoja wanaandika mabarua. Dufite icyo bita Synode Nationale yanditswe mu byerekeranye n'urwiyunge rw'amadini kugira ngo bagaragaze ko bose bahuriye mu bumwe bwa Gikristo kandi bahuriye no muri leta. Kuna kitabu ambacho kinaitwa Synode Nationale ambacho kinaonyesha kama wanakuwa na umoja ndani ya makanisa hata ndani ya serikali. Reka twegere imbere gatoya, acha tusonge mbele kidogo. Barandika ngo babaye umwe, wameandika wamekuwa wamoja. Intumwa z'abasigaye, wajumbe wa wale waliosalia, babaye intumwa z'abaguruzi, wanakuwa wajumbe wa watengenezaji. Intumwa z'abaguruzi, wajumbe wa watengenezaji, babaye intumwa z'abasigaye, wanakuwa mitume wa waliosalia, ngo babaye umwe. Ase wanakuwa ngo n'amatorero nuko hata na makanisa yao ni moja, madhehebu yao. Hihanwa iki? Sasa walicho kitubu ni kipi? Ibyanditswe bitubwira ko ku ngingo igendanye n'impano z'umwuka, maandiko matakatifu natuambia juu ya kipengele cha kutokana na roho. Ibya Abakorinto ba mbere 14, waraka wa kwanza wa Korinto sura yake ya 14 sura. Nuko bene dati yo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha cyangwa amagambo yo ahishuriwe cyangwa ururimi rutamenyekana cyangwa amagambo yo kurusobanura, nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke. Niba hari uvuga ururimi rutamenyekana havuge 2 cyangwa 3 badasaga, kandi bavuge bakurikirana umwe asobanure. Ariko niba hatari usobanura, uvuga ururimi acecekere mu iteraniro, yibwire kandi abwirire Imana mu mutima we.
iri jambo lirasobanutse. Neno hili katika Wakorintho inatafsiriwa vizuri yuko ibyerekeranye n'impano z'umwuka, kutokana na karama ya Roho. Ibyanditswe bivuga ko abavuga niba hawe ururimi nasabe n'Imana imuhe kurusobanura, kandi urwo rurimi ruba ari ururimi ruvugwa ku isi, kuko intumwa zihawe umwuka wera zavuze indimi zisanzwe zivugwa ku isi. Mitume walipopewa kunena kwa lugha, wamezungumza katika lugha ambayo ni ya ulimwengu, watu wote wanaoisikia na kuijua. Kuko ibyanditswe biratubwira ngo muri Yerusalemu harimo abantu baturutse mu mahanga atandukanye. Yerusalemu kulikuwa mataifa kutokana na taifa nyingi. Bahawe umwuka wera, walimpewa Roho Mtakatifu, abantu baraterana, watu wakakutanika 2-7 barumirwa, bose baratangara bati nibyakozwe n'intumwa. Mbese aba bose bavuga sabanyagalilaya, none se niki gituma twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire, kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye mu Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no mu Asiya ni Furugiya ni Pamfilimiya no mu Egiputa no mu gihugu cy'Libiya gihereranye ni Kurene, n'abaroma n'abashitsi b'abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'abakirete n'abarabu. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Amina. None umuntu ahagaze imbere y'abantu, mtu anasimama mbele ya umati wa watu, avuze ururimi rutabaho mwisi, anasema lugha ambayo wa ulimwengu hawaijue, ngo bagiye mu bumwe, aseme waenda ndani ya umoja, na wari kwihimbira ibihimbwe n'umutima we, naye anabuni kutoka rohoni mwake ibihimbwe n'umutima we, mabunifu ya moyo wake akabisukaho, anamwanga hapo, maze abaraho ngo amena. Wenye kwa pale wanasema ni kweli. Ibyo nibyo bita kuyoba. Hii nivyo wanavyoita. Iyo yobye ubugiye, unapopotoka kwenda kandi ntibitinda na haikawiye, ngo ikiba gisigaye kinachobaki ni ukugwana inkundura kw'abayobye ngo barengere ibinyoma byabo bakoresheje ibindi binyoma. Ni kupambana kinagaubaga kusudi wapiganishe wakitetea uongo. Nubango bagwanira ibinyoma bakoresheje ibindi binyoma, kuyoba kwabo kukikuba inkubwe ebyiri. Wanapigania uongo hata kupotoka kwawe na kuwa maradufu. Reka nsome kino gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere 180. Acheni mwalimu tusome kitabu cha Ushuhuda gombo la kwanza. Un esprit de fanatisme s'est emparé de certains observateurs du sabbat. Umwuka w'ubwaka wafashe bamwe mu baruhuka isabato. Roho ya ushupavu imekamata wamoja ambao wanapumzika sabato. Ubwo mu baruhuka isabato umujakazi Imana yeretswe harimo bamwe bafite umwuka w'ubwaka. Mujakazi wa Mungu ameonyesha kama wamoja wa sabato wamoja wameshikwa na roho ya ushupavu. Ils n'ont que peut puiser à la source de la vérité et ils ne sont pas vraiment dans l'esprit du message du troisième ange. Bavomye bike cyane ku soko y'ukuri, kandi mu by'ukuri ntabwo bari mu mwuka w'ubutumwa bwa Marika wa gatatu. Wameshota machache kwa chemchemo ya ukweli, na hao ndani ya ujumbe wa Marika wa tatu. On ne peut rien faire pour ces gens jusqu'à ce qu'il ait abandonné les idées fanatiques. Bene abo nta nicyo tugomba kubakorera kugeza igihe bazareka ibitekerezo byabo by'ubwaka. Hawa hatuwezi watendea hata kitu kidogo pasipo tu kuacha ile mawazo yao ya ushupavu. Certains d'entre eux ont ce qu'ils appellent de dons et disent qu'ils les ont reçus du Seigneur. Bamwe muri bo bafite ibyo baje bita impano bakavuga ko arizo bahawe n'umwami Imana. Wamoja wana vitu kama seni karama sasa wanawaza sasa wamepewa na Mungu. Ils prononcent des mots incompréhensibles. Baje bavuga amagambo atagira ubusobanuro, atumvikana. Wanasema hata maneno ambayo yana tafsiri ambayo hasikilikane. Ils appellent une langue étrangère, bakavuga ko ari impano, ari indimi z'amahanga. Tunasema kama ni lugha ya mataifa. Mais qui est étrangère non seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. Ariko nukuri koko ni indimi z'inyamahanga atari ku bantu gusa, ndetse n'Imana nayo ntizumva. Kumbe ni lugha ambazo hazifahamikane na wanadamu, hata na Mungu yeye peke hasikie lugha zile. Les dons sont d'origine humaine. Ati izo mpano nizo ndimi bavuga zikomoka ku bantu, n'abantu bazihimbira. Karama hata lugha hizi wanazozungumza zinatoa ni mabunifu ya wanadamu. Et d'inspiration satanique, kandi ni impumeko ya Satani, hata ni kuvuviwa kutoka kwa shetani. Mbega we ona. Le fanatisme, l'excitation malsaine, les faux parler en langue et d'autres exercices brillants ont été considérés comme des dons envoyés par Dieu à l'église. Ati ubwo bwaka,
hii ushupavu, kwiterera hejuru babyina bacundana, kujitupa hata wakitingisanywa, uko kuvuga indimi zitagira ubusobanuro, kusema kwa lugha zisizokuwa na tafsiri, yemwe n'ibindi byose bagiye babifata nk'impano Imana yoherereje itorero, na mengine yote wamekamata kama ni karama ambazo Mungu ametumia kanisa. Yala inegraverere, aho hari kosa rikomeye cyane. Hapo kuna kosa kubwa sana. Reka ngere ku page y'imbere gatoya numve 192. Ukarasa wa 192 mwalimu atatusomea. Il y a une étrange confusion d'opinion chez les adventistes de terre. Certains ne sont pas en harmonie avec les corps de l'Église et aussi longtemps qu'ils occuperaient les positions actuelles, ils seraient exposés aux tentations de Satan et affligés d'un esprit de fanatisme et de l'erreur. Hari urujijo rukomeye cyane ruri mu ntekerezo zabo bavuga ko bategereje. Kuna hali ya sitofahamu mawazoni mwao wakiwaza se wanangojea, kandi bamaze kwitandukanya n'umubiri w'itorero, wamejitenga na mwili ya kanisa, kandi mu gihe cyose bazakomeza guhagarara aho bahagaze, wakati watakao simama mahali wanaposimama, ibishuko bya Satani birabategereje, majaribu ya shetani huangojea, umwuka w'ubwaka bwinshi urabarindiriye, roho ya ushupavu mwingi unaongojea, n'ibinyoma bikabishe na uongo ya kutishi imeongojea, amaherezo yo kuyoba ntabwo bazahagararira, mwisho upotovu hawatabaki hapo. Il y a des astrérantes qui prétendent être des prédicateurs envoyés de Dieu et prêchent les sabbats de lien à lien, mais ils mélangent la vérité et l'erreur. Hariho inyenyeri zizerera, kuna nyota za kuzerera zivuga ko nazara ababwiriza babwirize batumwe n'Imana bakabwiriza n'iby'isabato, zinazidai seni watumishi ambao wametumwa na Mungu na kuhubiri yaliyo ya sabato, baje hirya no hino, wanaenda huku na kule, bakavanga ukuri n'ibinyoma, wanachanganya ukweli na uongo. Les prédications amalgame d'opinion discordante, ibibwirizo byabo usanga bivanzemo ibitekerezo bitandukanye bitagira icyerekezo kimwe. Mahubiri yao inachanganika na vitu vingi ambao havina uhusiano. Ubwo bumwe bukiriweho iteka n'ibyanditswe, umoja inahukumiwa na maandiko matakatifu. Icyakora ntibyabura kubaho uko amaherezo y'abayobye bose ni mu mwijima w'icuraburindi. Lakini sharti bitimie kwa kuwa wale ambao wamepotoka hawezi kosa ya vile. Igihamya barwanya beruye, ushuhuda wanaopiganisha kinagaubaga, ni ugukora ifunguro ryera ku manywa, ni kufanya meza matakatifu mchana kati. Icyo gihamya baracyanga, wanakatara shuhuda hili, ngo ntabwo ifunguro ryera ryaba ku manywa. Ubwo ndavuga abo basigaye, ase hawezi ingia kumeza matakatifu mchana kati, ngo ku manywa ntibishoboka, ase hawezekani wafanye meza matakatifu mchana kati, ngo kereka nijoro, ase pasipo tu usiku. Mu evangelize, kitabu cha kuhubiri, urupapuro rwa 273, ukarasa wa 273, aho tuhasoma aya magambo kandi meza. Mwalimu atatusomea maneno haya tena matamu. Evangelize nibyo, kuhubiri injili mwalimu atatusomea 276. Reka bariho twegera ukarasa wa 273 mwalimu atatusomea. Experience dealing faithfully with an interested minister. Ati ni nararibonye Ellen White yaganiye n'umugabura umwe kandi warukunze ijambo cyangwa se ari umuinteresse ku ijambo ry'Imana. Mama White ameongea na mchungaji mmoja ambaye alikuwa anapenda neno la Mungu sana. Sabbath morning when the church at Dash celebrated the ordinances, Brother Dash was present. Atari ku Sabato mu gitondo, lakini ilikuwa siku ya Sabato asubuhi, ubwitorero ry'ibunaka ryari kwizihiza umuhango w'ifunguro ryera. Kati kanisa ya fasi fulani ilikuwa ikisherekea meza matakatifu. Mwene data runaka yari ahari, ndugu yetu fulani alikuwa hapo. Iri jambo rivuga ko ku Sabato mu gitondo itorero ry'ibunaka ryajihije umuhango w'ifunguro ryera, bariya basigaye iki gihamya baracanga, bikanababyarira nabo kwanga inyandiko za Madamu White, nubwo ku ruhande rumwe baba bazemera urundi baba bazanga. Unaona hii ushuhuda ambayo kusema siku ya Sabato asubuhi kalikuwa akisherekea meza matakatifu, ndugu zetu hawa ambao wanajiita walio saria wanakatara ushuhuda hii, hata na vinaacha wanakatara vitabu vyote vya Mama White. Ni kuvuga ngo amaherezo yo kuyoba, mwisho wa kupotea, batangiye bashidikanya inyandiko zimwe, ibihamya bimwe, walianza wakisita hata ushuhuda umoja mmoja. None nabandi nabo binjiyemo n'uwo mwuka, nabo batangira gushidikanya inyandiko zimwe, na wengine wambukea roho ya kusita mahali. None bahuriye hamwe,
wanakutania fasi moja. Rero nta banyakuri barimo muri bo. Kumbe hata hawa wawili hakuna mkweli ndani mwao. Kuyo babanyakuri bamwe barihanishije abandi. Wangekuwa wakweli wamoja wangetubisha wengine. Ngo bazahura ngo mu minsi iri imbere. Ase watakutana katika siku zijazo. Baramaze gusinya ubumwe. Japo wameisha saini umoja. Ubu ni bamwe. Leo ni wamoja. Ni ubwo byararangiye. Imekwisha ni wamoja. Ari wavuze ngo Imana yamaze ngo gutera ikimenyetso ngo Imana ngo yamaze gusinya ko babaye. Hata Mungu mmoja ndugu yetu amesema Mungu ameisha tia muhuri kama wamekuwa wamoja. Ngo amaherezo yo kuyoba abamabi. Mwisho upotevu ni mubaya. Ntibemera ko abana bajya kuri uwo muhango. Hawakubali kama watoto waende kumeza matakatifu. Bahangana n'iyi nyandiko yarengera ubuzima ya 2:60. Wanapambana na afya na raha katika kitabu hiki. Ni nk'amategeko kw'abagabo n'abagore bafite imico ishimishije itarangwa minarije arababyimenyereje bakiri bato. Urubanza ruheruka rutaragera ku banyegiputa igihe cyo kwica abana b'imfura. Imana yari yategetse abantu bayo guteraniriza abana babo mu ngo zabo. Bategetswe gusiga amaraso ku nkomanizo za buri nzu ngo maze umuntu uri muri iyo nzu aba afite ubwishingizi bw'uko ntacyo ashobora kuba. No muri iyi minsi ababyeyi bakwiriye kuba hamwe n'abana babo kugira ngo bahirize ibyiza bakesha amaraso ya Kristo yabacunguye. Imana ihimbaza. Amina. Iyi nyandiko bayicira kwiteka. Ni ushuhuda kushuhudia kama watoto yafaa nao wakoe kumeza matakatifu. Reka ngere ku cyumba. Wanafika katika chumba cha maombi. Biriya byumba babyubaka hamwe mu mirima zabo ahandi mu bibanza baguze. Hizi chambre de prière wanajenga katika viwanja vyao mahali walipouza hata shambani mwao. Mu gihe ejo bundi bwakeye twebwe twaragiye ku ngingo y'ibyo bibanza tugafata umwanzuro. Hivi juzi wakati sisi tulikamata mkataba ku viwanja ambazo vilikuweko, ubo noneho bifatanije n'idini rifite imbago. Wao wanazichanga wanakuwa moja na dhehebu inayokuwa na mashamba ya kanisa baguze, hanyuma noneho akaba hubatswemo n'iki nayo masinagogi arizo nsengero. Wameuza mahali ambao wamejenga ile machambre de prière ile masinagogi. Mu myanzuro katika mikataba ntacyo bivugwaho. Habakubise mata biremewe cyangwa ntibyemewe. Vinakubaliwa wala havikubaliwi. Ndabona umuvandimwe ashaka kugira icyo avuga. Ndio ndugu yetu naweza tuongezea, hakuna shida. Karibu papa. Ibyumba by'amasengesho byarubatswe ko. Ni kweli shima. Kandi mu mpande zose aho baherereye abasigaye hose hari icyumba. Ariko Elena White yahanuye avuga ati mbese ntitujya twumva bavuga bati dore ari mu butayu. Ni muri Ezekiel page 532. Iryo jambo rwose risome neza. Baravuze bati ariko rero ubu buhanuzi nanone bwerekeranye no mu minsi y'imperuka. Amen. Ikimenyetso nk'icyo kigomba kwerekana ukugaruka kwe. N'ubu abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bakora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo bayobye n'intumwa. Mbese ntitujya twumva bavuga bati dore ari mu butayu. Mbese ibihumbi byinshi by'abantu ntibagiye mu butayu biringiye kuhasanga Kristo. Kandi mu materaniro menshi aho abantu benshi bagira n'imishyikirano n'imyuka ntitwumva bavuga bati dore ari mu byumba. Aho niho higigwa iby'imyuka. Aho ngaho naho hariya hakurya rero iwacu hari icyo bubatse cy'amatafari cyagiye amatafari 5,000. Hari impanamo hari uruti ihangane. None se amadeba twari dusanzwe dukorana bayakemuje iki? Midahara ambao tulikuwa nayo wametamatisha namna gani? Reka tuvuge ko kuyoba ni bibi. Kumbe upotovu ni mubaya. Amaherezo yo kuyoba ni mu mwijima w'icuraburi. Mwisho wa kupotea ni ndani ya giza kali. Kandi reka tubabwire ngo bazakora ibisho abazakomeza kurwanirira ubuyobe. Wale ambao wataendelea kupigania upotovu ngo bazakoresha ibinyoma byose bishoboka kugira ngo ubuyobe bwabo babugaragaze kwa nkaho ari ukuri. Watapiganisha kusudi wakitetea uongo wao waonekane kama ni ukweli wanaopigania. Ngo bazarwana intambara zikomeye igihe cyose bazabona ibyo bari basanye n'abahagaritse bishenywe. Watapigana wakiona yale ambao walikuwa wamesimamisha imebomolewa.
ariko Ellen G. White, lakini mama White amesema, yaravuze ngo iyo yabonaga umutwe bwakuhagurutse, wakati alikuwa akiona roho ya ushupavu imesimama, ngo yarahagurukaga nawe akabirwanya, na alikuwa akisimama hata kupiganisha, ngo kuko ngo yatindiganya gato, hata angekawa kidogo, ngo byari kuba nk'inzu yamaze gufatwa, ingekuwa kama nyumba, watindiganya yose umuriro ukabagura, ingekuwa kama nyumba ambayo imeshikwa na moto, kekawa tu itarungura yote. Ibi bishobora kugira bamwe bikiza, mambo haya itasaidia wamoja, itawaponya, n'abandi bishakira kwikomereza inzira y'ubwaka, babone ko turi kubagwa nabi, ari ukubiyenzaho, ari ukubabuza iterambere n'amajambere. Igihe cyose amadini yihuje, tugira icyo tuvuga kwiyongera. Wakati madhehebu yanavyofanya umoja, hatuikale tu tunayesema tu, tubivugaho, hatuiache tu vile, kuko ubwoko bw'Imana bugomba kuba ubwoko bw'umwihariko, kwa kuwa taifa la Mungu ni taifa la kipekee. Abagirana ubumwe nabo nabihanye, wanaokuwa na umoja ni wale bati nari narayobye, ase mimi nilikuwa nimepotea jamani, none nyabuna ndaje naja, maze tukamwakira tukagirana ubumwe nabo, tunampokea, tutafanya umoja naye bitewe nuko yihanye, kwa kuwa ametubu. Mu ntambara ikomeye 627, pambano kuu ukarasa wa 627, baravuze ngo kugira ngo amadini agere ku bumwe, kusudi madhehebu kwen ifikie umoja, ngo bashya birengagiza ingingo z'ingenzi, vipengele fulani wasoma la grande diversité des croyances parmi les protestants est parfois avancée comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de les amener toutes à l'unité de la foi. Ati gutandukana mu myizerere biri mu baprotestanti byagiye bigaragara nkaho ari nta cyakorwa kugira ngo bashobore kuzanwa ku bumwe bw'ibyo kwizera. Uri hangana, mais depuis quelques années il existe dans les églises protestantes un courant de plus en plus puissant en faveur d'une fédération basée sur certains articles de foi. Ariko mu myaka yashize muri ayo matorero ya giprotestanti hagiye habamwe umuvumba w'imbaraga wagiye ukora uko ushoboye kugira ngo bazane ubashire ku ngingo zimwe z'ibyo kwizera bahurize hamwe, pour assurer cette union, kugira ngo bagere kuri ubwo bumwe. On évite de discuter les sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord, birinda kujimbaka ku ngingo batumvikanaho. Hari umwe muri ubwo bumwe wavuze ati, kuna umoja wale umoja ambaye amesema ngo ariko ngo umusaza ngo hari ijambo ngo yavuze ngo agasa nkagiye kuzana mwaki wabo ngo byari bigiye gutuma bipfa, lakini muzare kwa natasema nataleta mambo ya kwao alikuwa anaacha binaharibika, ngo yarashize ngo mugasabire ngo kari kagiye alikuwa ameruka kakituka kwao. Urumva, kugira ngo ubwo bumwe bugerweho bibasaba kwirinda ingingo zimwe na zimwe bajyaho impaka, kuko bazishize hejuru ubumwe ntobwaba bukigezweho. Kusudi wapate umoja, kuna vingine ambavyo wamesahaulisha tu, wanayacha tu vile vile kusudi umoja wao quelle que soit l'importance que la parole de Dieu y attache, kabone nubwo iyo ngingo ijambo ry'Imana ryaba riha agaciro, barayirengagiza kugira ngo ubwo bumwe bwabo bugerweho. Hata kipengele ambacho hata neno la Mungu linakipa usamani hawatakigusia kusudi umoja wao waufikie. Ngaho mbarira, ache nielezee. Umuntu guhaguruka akaje imbere y'iteranira akavuga biriya birimo intazi, mtu anaposimama mbele mkutano anazungumza kwa lugha ambayo haifahamiani. Noneho rero uriya wananiwe gusobanukirwa n'ijambo ivugurura akikiriza amena. Ule ambayo hakujua tafsiri ya uwisho yana kubali katika lugha hizo anasema amina. Uri umuntu nta buyobe burimo koko. Muone kama mure muna upotovu ndugu zetu. Mu gitabo cy'umurimo w'ivuga butumwa ku rupapuro rwa 212 ni ubutumwa bwatoranijwe, urakoze cyane. Muradi ni ujumbe chagurifu. Ubutumwa bwatoranijwe ndabona ari umuzingo wa mbere 212. Bavuze nk'iri jambo ati Kristo araduhamagarira kugira ubumwe, ariko nanone ntabwo adusaba guhuriza mu kibi. Iri niryo jambo ry'umwuka. Amina. Wango mbere yuko mugira ubumwe, mbele mtukue na umoja, ikibi kigomba kumaza cyavanwa, kutenga kibaya munatia pembeni. Iyo wirukangiye kugirana ubumwe n'umuntu ikibi kikihari, unapokimbia kufanya umoja na mtu na japo kungari mabaya, biba bisobanuye ngo ni ikibi kiri gusangira iki. Ina tafsiri kumbe ni kibaya ambacho kinachokutana kingine. Yesu Kristo aduhamagarira ubumwe, ariko nanone ntabwo adusaba guhuriza mu kibi. Imana yo mu ijuru iraca umurongo hamye hagati y'ukuri kuboneye, kwera kandi gutunganye n'inyigisho z'ibinyoma ziyobya. Avuga icyaha no kutihana mu mazina yabyo nk'uko ari, ntarenza amaso ibikorwa byacu bibi,
ndasaba bene data kwihuriza ku rufatiro nyakuri rw'ibyanditswe. Imana ihimbaze. Ngo niba abantu bumva ko ubumwe ari bwiza, kama watu wanasikia kama umoja ni vizuri, nibakureho ikibi, watoshe kwanza mabaya. Ariko abo bamanza kugendera mu iryo hame ni babandi batayobye. Lakini wale ambao hawakupotoka ndio wanatembelea misingi ule. Ubwo harabaho gutangira kwegeranya inyandiko ziyobya, ariko Imana ishimwe abana b'Imana barahari, bazakomeza gukurikirana buri kantu, bazatanga imiburo, bazacyaha, bazahana, uwo gukira azakira mu izina rya Yesu. Amina. Reka twigerere ku kandi kantu. Acheni tujifunze kingine kipengele. Ikinyoma cyabo bantu. Uongo ya hawa watu. Ngo Israeli yaraciwe yose ngo ntiharokoka numwe. Asa Israeli imekatiliwa mbali, hakuna hata mtu mmoja ambaye ameokoka. Ico ni kinyoma. Hii ni uongo mtupu. Ico gihuye n'irindi rivuga ngo Paulo yari umunyamahanga. Asa Paulo alikuwa mtaifa. Ibyo ni ibinyoma bibiri. Ile ni uongo ya uongo mbili. Ariko reka ngerageze gusoma isomo bayoberaho kuri Paulo. Acheni wasomee shairi ambayo jinsi wanaosemea Paulo mbaya. Ni ibyakozwe n'intumwa 13:44. Matendo ya Mitume 13:44. Ku isabati ikurikiraho umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana, ariko Bayuda babonye ko abantu ari benshi bagira ishari ryinshi, bagisha impaka ibyo Paulo avuga bamutuka. Paulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati, byari bikwiriye ko muba rimwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi ntimurebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga. Ngo iri jambo ngo duhindukiriye abanyamahanga ngo rirasobanurwa ngo Paulo ahindutse umunyamahanga. Ase twawageukia mataifa, nimesema Paulo amekuwa mtaifa. Ico ni kinyoma. Hii ni uongo. Ubwo nubuyobe. Hii ni upotovu. Reka nsome mu gitabo cy'Abafilipi. Mwalimu atatusomea kitabu cha Wafilipi, kirakuriramo biriya bintu bibiri rimwe, ambao itatetea ilishaira gukinga haya mambo mawili. Mu Bayisirayeli harimo bamwe, ndani ya Waisraeli kuna wamoja bari nangi ariko si bose, ambao mioyo yao imekuwa migumu lakini si wote. Kuko Paulo ajavuga ati nanjye ndi Umwisirayeli. Kwa Paulo naye anasema nami ni Mwisraeli. Ndetse iryo jambo ndumva ntatambuka ndarisomye siwezi pita bila kusema dondoo y'Abaroma. Arome. Yego rwose muri iki gice cy'Abaroma cya 11 aho yavuze ati nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? La hasha. Reka da, kuko nanjye ndi Umwisirayeli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Amina. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo yamenye kera. Muzi ibyanditswe bivuga kuri Eliya, we yivovoteye Abayisirayeli barega ku Mana ati, mwami bisha abahanuzi bawe basenga ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yaramushubije iti, nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Baali. Imana yacu ihimbaza. Amina. Kiriya kinyoma kivuga ngo mu Bisirayeli ngo nta n'uwarokotse n'umwe, ngo nta n'uwese yapfiriye n'umwe muri bo, ngo bose babarwaho ngo amaraso azababarweho n'abana n'abuzukuru, ngo niko bimeze, ngo abanyamahanga b'Isarudi ngo nibo bazaja kubwiriza abaruhuka isabato bayisanganywe. Ibyo ni ibinyoma. Hii ni uongo mtupu. Anasema Waisraeli wamekatiliwa wote mbali, hakuna mwenye ataokoka. Ni uongo mtupu. Reka wenda tugerageze kumvira ijambo. Acheni tupekue neno hili. Nari ndababwiye ngo tugiye kureba mu Bafilipi cyo Paulo yongera kuvuga. Tuone kitabu cha Wafilipi jenye Paulo. Ni 3 ndasoma mpereye ku murongo wa 3. Kuko twebwe turabakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana tukishimira Kristo Yesu, titwiringira iby'umubiri nubwo njeho nabasha kubyiringira. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njeho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganya gitorero, kubwo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Amina. Biriya ni ibintu by'ibinyoma bahimba bakabisuka ku isi. Imana nayo yaongo na ubuni wanamtupa duniani. Hanyuma noneho rubanda bakabayoboka. Mataifa wanapata kwa haraki. Hari abari gukwirakwiza inkuru z'ibinyoma ziba zidafite ishingiro. Kunaovumisha habari za uongo ambazo hazina msingi. Ati ubwo rero twabonye abantu benshi ngo bagiye mu mwanya wabo. Asemeona tumepata watu wengi ambao wameenda nafasi zao. Jari wakati gani? Yesu yaravuze ati, Yesu amesema, njewe ndabatumye muje mu mahanga yose. Mimi nawatuma endeni duniani mote. Ku madini
katika madhehebu, mu bapagani, ndani ya wapagani, abera n'abirabura, weusi kwa weupe, muzababwira ijambo ry'Imana. endeni mukambie neno, muzababwirize, muwahubiri, bazahindurwe n'ubutumwa mubabwiye njyewe Yesu mbahaye, waugeuke kwa ujumbe ambao mimi Yesu nawapa. Hanyuma y'ubwo butumwa bwiza muzaba mwababwiye, nyuma ya ujumbe ambao mtakuwa muwapelekea, uzihana muzamubatiza, atakayetubu mbatizeni. Matayo 28:19. Matayo 28:19. Niko Yesu yatumye intumwa ze. Ndivyo Yesu ametuma wajumbe wake. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ihimbaze. Wango bafite misiyo yo kubwiriza, wanayo misiyo ya kuhubiri habari njema. Nta hantu bagombye kubwiriza umuntu ngo namara kwihana bandikanwa amasezerano. Hakuna mahali ambapo maenda kuhubiri mtu wakisha kumhubiri aseme wakwe waandika mabarua, basinye, wasaini. Abantu bandika bagasinyira ibyo bari basanzwe batari kumvikanaho, batekereza ngo wenda wabona ejo yongeye kubirenga, n'amaresi y'imirima, n'amaresi y'amasezerano runaka, kugira ngo ejo nahinduka uzavuga uti ndukura aho wanditse. Watu wanapozungumza na kuandika, kumbe ni kusudi muwaya sigeuke. None se abantu bose bamaze kwemera ubutumwa bwiza, ninde wo twandikanye resi? Tangu tulipoamini, wale tuliowahubiri ni wanane ambao tumeandika nyaraka pamoja. None se twebweho twihana ni bande twandikiye ngo yuko twihanye? Nazi tulipotubu kuna wale ambao tumeandikia barua tunafanya. Ubwo n'ubuyobe ari cyo kigo turiho kiri kutubwira ngo amaherezo yo kuyoba. Hii ni upotovu ambao fundisho natuambia mwisho wa upotovu. Mu gitabo cy'intambara ikomeye 855, pambano kuu ukurasa wa 855, hatubwira inshingano Imana yashinze abana bayo. Mwalimu atatuambia jukumu ambayo Mungu amewapa. À chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer les péchés tant dans la société que dans l'église. Mu bisekuru byose Imana yashinze abagaragu bayo gucyaha icyaha, haba muri rubanda haba no mwitorero. Katika karne zote Mungu amewapa kukemea dhambi hata ndani ya jamaa, hata ndani ya kanisa. Ntabwo yavuze ngo bazagende bagirana amasezerano bandikanwa. Hakuambia mwendeni mkasaini mukwe na mapatano. Itorero ry'abagorozi n'itorero ry'abasigaye tubaye umwe. Kanisa watengenezaji na hata dhehebu ya, ngo ni tangazo riraje ku isi yose. Ase ni tangazo ambayo itaenda duniani mote. Reka turebe. Acheni tuone. Wenda kabaraga tsinda kibuna. Saa zingine ni kundi ka fast fulani bakabwirije, wameenda kukahubiri. Abagabo n'abagore babaye mu ivyo bigani, wanaume kwa wanawake wamekuwa katika mazungumzo yale, bamenye uko bibaye, wamejua jinsi vilivyokuwa, biyumviye, wamesikia kwa masikio yao, abo nibo bihanye, wale saa zingine wametubu. None se n'uwibunaka na wagiyemo yarahari nawe yabyumvisha. Kama mtu wa fasi fulani mwinchi zingine hata eneo zingine naye amesikia mazungumzo yale, noneho n'ukwihanira abandi. Kumbe mtu anaweza tubu pahali pa mwingine. Ni wishano irishano ngiri niho ryagwa mu isi. Hii ni ole ambayo imeanguka tu. Ariko ababona ari ishano n'abafite amaso. Lakini wale wanaoona kama ni ole ni wenye kuwa na macho. Wihaniye nabi karehe, wihaniye nabi heye, n'abepfo n'abibwito bose urabihaniye ngo yose ngo nitangaza gutangariza. Mtu anapotubu hapo kichanga ametubia wenye kuwa hata walikare na none se we undiwe nazavuga ngo nje mbifiteho ibibazo uzabigenza. Kama mwenyewe anakuja na kanusha mapatano yao utafanya namna gani? Nabwera hakubaza ati mwasinye musomye irihe somo? Mbona mumesaini shairi gani ambayo umesoma? Iri tangazo mwarusutse ku isi yose muvuganye nanduri hirya no hino. Tangazo hiyo mumeirusha duniani mote, mumezungumza na wanani? Ngubwo ngo turakabije, ngo turabyishe, ngo turabizambaguje. Oya, ibintu byose bitagira umurongo twahamagariwe kubiciraho iteka. Sisi mambo ambayo sio kweli, haina andiko la kulikinga, sharti tuihukumu. Muzasabwa mwebwe ababyemera, itawaomba ninyi munayoamini gusobanura ruriya rurimi bavugaga ubwoko bwaro. Kutafsiri lugha ambayo walikuwa kizungumza ni lugha gani? Musabwa kubishyira imbere y'abisi mukababwira ngo ubwo rurimi yahanu yahagaze imbere yacu rwarurunguru, ubwo rurimi ruvugwa hana. Mutaweka mbele ya dunia yote ambayo umewasikia mtasema hii lugha tukwa tukizungumzia fasi fulani, kandi nawe yaruhawe n'Imana irumuvumburiye ngo arubwira abana barugeze ubutumwa kwabanga. Kuko biriya bintu ni bishitani, mu byukuri ni bishitani. Mambo ya hayo ni pepo kutoka kwa shetani.
hatutavumiriza. Mbonye usa n'ufite akantu. Hari igikomeye ubundi cyabaye hari yahugeze. Ego. Habaye gusohora k'ubuhanuzi bwo muri bwo muri Yeremiya 5:30. Yeremiya 5:30. Uwo murongo wuzuye nibiruke bwango haravuze ngo ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu rwose. Abahanuzi icyambere abahanuzi bahanura ibinyoma bahanuye, abatambyi bagategeka uko bishakiye bagatangaza naho abo bantu batari bari naho uko bishakiye ku isi yose. Noneho ishano riragwa ngo kanda abantu banje bagashima ko bagenza bati ngo amaherezo yaje muzabigira iki. Ishano rikomeye rihari ni umwizero utaruri igicanga watangiye kugwanirira biriya bintu ngo mu minsi y'imperuka ngo abahungu banye n'abakobwa banye bazagenza bateye bazahanura. Niko byanditswe mu gitabo cy'abami n'abahanuzi ngo hanyuma yuko abahanuzi bari batsindirwa imbere ya Eliya ngo banze kwihana kandi batsinzwe pe birangiye abandi b'Imana bafite imitima itaryarya bishakira Imana mu mitima baravuga ngo Uwiteka niwe Mana bari hano. Amina. Babandi b'abahanuzi babari manabii wa Baali wamekatala kutubu 850 n'Abashera bo baravuga ngo ntitwihana, aseme hatutatubu ahubwo ngo nitubona uburyo tutakapopata namna ngo tuzayobya n'abandesho tutapoteza hata wengine kesho. Imana iravuga iti ni gitangaza. Mungu anasema ni maajabu. Abantu batsindwe guca tena bakomeze bagambirire gukomeza kuyobya abantu. Watu washindwa hadharani tena wakwena nia kupoteza watu. Ngo nico cyatumye Imana ibwira Eliya ngo nabakata amanani amajosi. Kwa maana Eliya amekamata upanga akawakatia kwa ile kugira ngo abantu bari bamaze kwihana badakomeza kuyobwa nabo banyabi. Wale ambao wametubu wasipoteze na wale wenye wao. Amaherezo yo kuyoba ni mu mwijima w'icuraburindi. Mwisho wa kupotoka ni kuingia ndani ya giza ya kutisha. Ibyanditswe bitubwira ko maandiko matakatifu natufunulia ngo ibi byose biberaho kugira ngo abantu bafite imitima itaryarya. Mambo hayo yote yanakuwa kuhusudi watu ambao wa kweli. Mu bihamya umuzingo wa mbere mu Kiingereza urupapuro rw'ijana, ushuhuda wa gombo lake ni la kwanza katika kitabu ya Kiingereza, baravuze ngo hari abantu bagiye barayoba. Wamesema kuna watu ambao walikuwa wamepotea ariko bakayoba batabishaka, lakini hawakupotea kwa hiari yao, ahubwo bagiye barayobwa, bali wamepotezwa. Noneho bamara kuyoba bakagenda bo bazi ngo bari mu nzira. Wanapopotoka wao wanawaza kama wamo ndani ya njia. Imana izabakorera igitangaza. Mungu atawatendea maajabu. Ntabwo Imana izabarekera mu mwijima w'icuraburindi. Mungu hawezi acha wale ambao walipotea kusio kupenda kwao. Kwa abantu bishakira ijuru. Kuna watu ambao wanapenda mbingu. Abantu bashaka kugira imitima iboneye bakazibonera Imana. Watu ambao wanapenda kuwa na roho safi watamuona Mungu. Ibyanditswe bitubwira ko maandiko inatuambia Imana izaboherereza abantu ukubatabara. Mungu atawatumia watu wa kuwasaidia. Yanashiza habona ingeso zizaranga bazayobya abantu. Mungu ameweka hadharani tabia za wale ambao watapoteza watu. N'urupapuro rwa 99 ugana kujana ibihamya umuzingo wa mbere mu Kiingereza. Gombo la kwanza ukarasa wa 19 ushuhuda. God is accepting his people. Imana irimo iragosora ubwoko bwayo. Mungu anapepeta taifa lake. He will have a clean and holy church. Imana izigirira itorero riboneye kandi ryera. Mungu atakuwa na kanisa lake takatifu. We cannot read the heart of man. Ntabwo twashobora gusoma mu mutima w'umuntu. Hatuwezi soma ndani ya moyo wa mwanadamu. But the Lord has provided means to keep the church pure. Ariko Imana yateguye uburyo buzatuma itorero ryayo ribi iritunganye. Lakini Mungu ameandaa na jinsi yake kusudi aandae kanisa iliyo safi. A corrupt people has arisen who could not live with the people of God. Ubwoko buhindanye bwarahagurutse utashobora gukomeza kubana n'ubwoko bw'Imana. Taifa mbaya ambayo inachafuka imesimama. They despise the reproof. Ubwo bwoko burangwa no kwanga gucahwa. Hii taifa inakatala kukemewa. And would not be corrected. Kandi ntibemera gukosorwa. Hamapendi hata kusahihishwa. Yizi mico zibaranga. Ona tabia zinazowaidhirisha. Ntibemera gucahwa. Hawapendi kemewa. Ntibemera no gukosorwa. Hawakubali hata kusahihishwa. They had an opportunity to know that they was in righteousness warfare. Bahawe agahe gahagije ko gusobanukirwa no gukiranirwa kwabo. Wamepewa nafasi ya kutosha kusudi waone dhambi zao. They had time to repent of their wrongs. Bahawe igihe gihagije cyo kwihana amabi yabo. Wamepewa wakati wa kutubu mabaya yao. But self was to die. Atari kwinarije barayikunze cyane yanga gupfa.
lakini wamependa umimi wao umekatara kufa. They nourished it, iyo narije barayigaburiye. Iyo umimi wameipatia and it grow strong. Irangishira kuri rakomera. Iyo umimi wameikuza ikakomara hata na kuwa imara. And they separated from the trusting people of God. Ibyo byabateye gutandukana n'ubwoko bwiringirwa bw'Imana. Imeacha wanatengana na taifa ambao teule la Mungu. He is purifying unto himself. Aribwo Imana yereza ubwayo. Iyo Mungu anajitakasa kwa taifa hili. We shall have a reason to thank God that the way has been open to save the church. Reka tuje dushimira Imana ko yateguye inzira kugira ngo kizitorero ryayo. Acha tumshukuru Mungu kwa kuandaa njia ya kuponesha kanisa lake. For the wrath of God must have come upon us if the corrupt pretenders had remained with us. Ati bitewe nuko iyo ubwo bwoko buhindanye bukomeza kubana natwe, hii taifa ya kuchafuka ingeendelea kubakia pamoja nasi, uburakari bw'Imana bwari kutwisuka. Kasirani ya Mungu ingetumwangikia. Every honest soul that may be saved by the affected ones. Ati imitima ikiranuka yose yayobejwe nabo barakare, roho takatifu ambazo zimepotezwa na hao wasirikaji, will have the true right in regard to them. Bazabona umucyo uvuye mu ijuru bamurikire, watapata nuru kutoka mbinguni tawaangazia. Every angel from heaven has to visit them. Igihe buri marayika uvuye mu ijuru azaza kabasura, wakati kila malaika kutoka mbinguni ataenda kuwazuru, to enlighten their minds. Kandi uwo marayika azabazanywe no kumurikira intekerezo zabo. Huyu marayika atakuwa kiangazia mawazo yao. Ntabwo Imana izemera ko abagabo n'abagore bose n'abakobwa barimangana. Mungu hatapenda wanaume na wanawake wanaopenda Mungu aseme wapotee hivi, bayobe. Mungu hawezi penda binjire mu rwunge rw'amadini bareba, waingie ndani ya kimenism na wako wanaona, batera intambwe y'ubuyobe kumugaragara, wapiga hatua ya upotovu mchana kati. Abagabo nkabangahe bicere hamwe bapanga inama, nta dedibaye, nta mpaka, nta rusaku, ntaki, nta kondera, ntaki, ngo isi yose ngo turihanye, ngo amatoro yose ngo y'abagorozi, ngo amatoro abagorozi bakoze ibyo nabahe. Wanaume wajikae pamoja kabisa mchana mweupe, wapangilie wengine na japo hawakuwa pamoja. Mambo hayo imetoka wapi? Ariko ubundi bigaragaza ko bafite abakuru. Ubundi bigaragaza ko bafite abakuru. Naweza kwa wako na turi mu rwiririzi igenye naka muri deba, wabonye hahagurutse umugabo ari muri filme ngo ahagarariye ubugorozi bwabo banze ivugurura mu Rwanda hose. Wa muntu amaso y'abareba ni yazari. Noneho ubundi turi muri deba hitwa Mwanza muri Tanzania, nabonye umugabo nzamuvumba ntabwo ndamuvuga, aravuga ati aragendeje kuzana irindi dini wararibonye. Bumwe babutangiye cyara urwiyunge rw'amadini rumaze igihe tubwira bizera babo tuti mwiyunze n'andi madini badutera utwatsi, none byabereye iwabo yabo yo bwawe. C'est vrai, izina rahari nawe ari kwiyunga. C'est vrai, umukuru wa federation y'abasigaye banegurwa no kuradira ngo federation wayo ni kweli mwali. Ubwo rero ngo kira igitabo kiratubwiye ngo Imana ntizemera ko abagabo n'abagore barindagirira mu mwijima. Mungu hawezi acha wale wanaume na wanawake ambao hawana ujanja. Mungu hawezi penda wapotee. Ko barahari bafite imitima ihana, wanaume na wanawake ambao wana dhamiri safi. Yego koko bakurikiye abayobe ariko batabigizemo uruhari. Ni kweli wamepotoka, lakini si kwa hiari yao. Nubu imitima ijibakira hiteka ariko kiriya cyo mwavuze ngo mwarabeshe baje bakibibutsa. Hata dhamiri zao zinawashuhudia wakiwakumbusha walimu wao. Hari wagiye kuzana borudero, kuna yule ambaye ameenda tafuta ile karatasi ya wali kuzana borudero ya banki yacu. Hata anaenda leta karatasi ya borudero ya banki yetu, tuyimufatanye. Filipo mushika na ile na kale karatasi, ati rwose ngo narindi kugira ngo runo ruhande pagazemo ngo rubone ukuri ngo ariko ngo namwe murabona ngo kwatari yo nyine. Munaona borudero haiko ni mambo ambayo nimebuni kusudi watu wapate ibintu nkibinyuma nkibyo ukabibone ukabirebesha amaso ugakomeza ugahumiriza. Uongo hii unapata mchana mweupe kabisa na jinyamanzia. Ari sezerano riri muri Yesaya. Kuna agano ambayo inapatikana katika kitabu cha Isaya 32, Isaya 32 umurongo wa mbere mstari wake ni wa kwanza. Dore hazima umwami utegekesha gukiranuka, kandi abatware be bazatwaza imanza zitabera. Umuntu azaba nkaho kwikinga umuyaga n'ubwugamo bw'umugaru, cy'imigezi y'amazi ahantu humye, n'igicucu cy'igitare kinini mu gihugu kirusha. Amaso y'abareba ntazagira ibikezi, kandi amatwi y'abumva bazayatega. Uw'umutima uhutiraho azamenya ubwenge, ururimi rudedemanga azavuga neza byumvikane. Umupfapfa bazaba batakimwita imfura,
n'umunyabuntu buke bazaba batakimwita umunyabuntu kuko umupfapfa azavuga iby'ubupfapfa akerekeza umutima ku byo gukiranirwa kugira ngo akore ibyo gutukisha Imana no kuvuga ibigoramye ku Uwiteka ngo yicishe umushonji inzara n'ufite inyota atamukamiriza amazi. Amina. Ngaya amagambo akomeye cyane Imana izagenderera ubwoko bwayo. Wana maneno matamu Mungu atatembelea taifa lake. Nta muntu ukiranuka mu mutima Imana izemera ko arimbuka. Hakuna mtu ambaye ni kwa safi ndani ya moyo Mungu hata murika. Umucyo uzamumurikira. Ata nuru itamu We have nothing to fear in this matter. Niyo mpamvu tutakwiriye kugira icyo dutinya kubwingi. Haitupasi tuogope kwa sababu ya kipengele hiki. As we near the judgment, noneho twegereje urubanza. Tunapokaribia hukumu, all will manifest the true character. Buri wese azagaragaza imico ye nyakuri. Yeyote ataonyesha tabia zake kwa kweli. And it will be made plain to what company they belong. Buri muntu wese azerekana uruhande arimo. Yeyote ataonyesha upande alimo ndani. Kwishushanya bizavaho, kuzifananisha bitatoka. Imyambaro Ahabu yambariye urugamba atari yakwiriye kwambara, iyo myambaro azayirasirwamo. Mavazi ambayo Ahabu amevaa na ziko mavazi ya vita, watamupiga mshale. Yariyoberanije Ahabu ku rugamba, alifananisha katika mapambano. Yibwira ngo ubwo yihishe n'Imana, aliwa sana zificha hata Mungu. Umusirikare arekura umwami, jeshi akapiga mshale, uragenda guhuriraho ibyuma bisubekeranyije bikingira, ikakutanikia ku mahongikio ikamushika mwingine, arafatwa akashikwa na kufa. Ni by'Imana shira habona, vugisha ukuri, niba ari ukuri kuzatsinda, niba ari ibinyoma byo bizatsinda. Ndani ya maneno ya Mungu onekana ulivyo, kama ni mkweli onekana mkweli, kama ni muongo onekane uonyeshe uongo wako. Ngo bagenda na gutuwoti batufata mutatuvuze ase hawa watu wanatembea na audio, je wanasema na hamukuzisema? Mwabikoreye habona, murifanyizia hadhara, murandika ndani ya faragani na mkaandika itangazo, murifuka kwisi tangazo, mkavumisha duniani mote, mubiburani mukapeperusha musambe bana. Niba mwarabihanishije kama mumewatubisha nandi madini na ruhuki cyumwera rihanishaga, wengine madhehebu naye natubisha hata wa Jumapili, abinyacumweru barihanishaga bakanabatiza, hata wa Jumapili nao wahubatiza. Ariko iyo bakoze ubumwe n'irindi dini turabivugaga, lakini wanapofanya umoja na wengine madhehebu tunasemaka. Iyo nama yabereye muri Kenya sere baraza 85 turabivugaga. Baraza ya Ecumenism tulisemaka, kuyo ni inama y'urwiyunge ni Babuloni. Baraza ya Ecumenism tulisemaka ni Babeli ile. Imana tugirira ubuntu bwinshi, Mungu adutendeye mema. Ndabona mugenzi wanje cyawugera akavuga ariko turi kugana ku musozo. Hari ikibazo twakwibaza, ni iki? None se biriya byumba by'amasengesho ko tuzi ko hari aho byubatswe kandi bikaba bihari, kandi bamwe tukaba twanavuganye bagiye kubisengeramo, ahari babihombaguye babisenye cyangwa birakomeza bihabe? Umva rero mbe inshuti yanjye, nturi kuvuga ngo bagiye kubisengeramo. Abarwanira ibyo baravuga ati ngo nkande, ngo bavuganye nande, ngo icyumba cyahe. Dore reka nkurangire, mu Ndago hari icyumba cyabo, sinagogi Gatyazo hari icyumba cyabo, Busoro hari icyumba cyabo, Mihimba hari icyumba cyabo, mu Ruzo hari icyumba cyabo, Nyange hari icyumba cyabo, Mweso ubwo se ngomeze ntondeke. None se amadeba twakoranaga babaga batari kubitwereka ati mwebwe kuki musengera hanze ntimugire ibyumba muri abahe? Wakati uko na midaharo kwa tunaonyesha mbona nyaha mkuna mashambre ya priere mko wapi nyie? Tukaba hari no somo shairi ambao tulikuwa tunawapatia ni aho Yesu yateranizaga bigishwe kugira ngo abahe ijambo ry'ubugingo, mahali ambapo Yesu alikuwa akikutanisha wanafunzi wake kusaidia apate kivire muri ni muri Yohana ari ya 6. Yohana sura yake ni ya 6, mwalimu atatusomea umurongo wa 10 na 11, mstari wa 10 hata na 11. Yesu ati nimwicaza abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5, watu 5,000 ndani ya majani wakikaa. Ntabwo twarondora hatutazi n'amagambo y'umugisha muri Matayo 5. Yesu yavugiye ku musozi, hiyo maneno ya baraka katika mlima wa baraka, ni ku murima wa baraka ubariki. Amina. Amagambo yo ku musozi w'umugisha yayavugiye nyine ku musozi. Hiyo ubwo rero amaherezo yo kuyoba ni mabi, mwisho wa upotovu ni mbaya, ariko Imana ntabwo izatuma bayo bagendanira waliwo wake. Mungu hawezi acha waende tu wapotee malo. Azabohereza abamarayika babagezeho imiburo. Mungu atatumia wamarayika wapatia maonyo. Abatazinangira bazarabu,
wale ambao watakuwa na moyo mgumu nasomye amagambo meza mu butumwa bwatoranije umuzingo wa kabiri katika ujumbe chagulifu gombo la pili. Mwalimu anasoma maneno matatu. Ngolene White yagiye gusura baka, mama White ameenda kuwatembelea wale wa ngo bavuga indimi, walikuwa wakizungumza kwa lugha ngo tukufu bakabivuga ngo nk'inshuro 6 cyangwa 7 tukufu mara mingi, n'ibindi birimi ngo bitavugwa muri Amerika no mu isi yose, hata na lugha ambayo lugha zile ngo abaha ubutumwa, akawapatia ujumbe. Wageze amahirwe ngo abona bamwe muri abo bakabemeye ubutumwa bwiza, alipobarikiwa mmoja wao akakubali ujumbe wa ariko ngo abari bayoboye uyo muvuma y'ubwaka ngo bo barinangiye bakamutuka cyane. Lakini wale ambao ngoza vuguvugu hii leo baranze walikataa. No munyandiko zibanze baravuze ngo abayoboye ubwaka ngo birabagoye birabakomereye gukiza. Maandiko haya nasema wale wanaoongoza ile roho ya uvuguvugu ina migumu kwao kupata wokovu. Tekereza umugabo wiza amashuri akubwire ngo ijambo ivugurura ngo ntabwo azi ubusobanuro, nibavuga fromage takara ati ndabyumvisha. Mtu mwenyewe yuko na elimu alisomaga shule, wanaposema aseme ile lugha anakubali. Twikomereze rero tuendeleshe fundisho letu, tugane ku musozo. Acheni tutamatishe fundisho letu. Yesu ni mwiza, Yesu ni mwema, avuze ko azagenderera iyo mitima, hata watembelea wale ile kandi umunsi azaba bagendereye, siku atawatembelea akabafata mu biganza, atawashika mikono. Satani ntabwo azabavunura mu maboko. Satani hawezi watosha ndani ya mikono ya Yesu. Ni Yohana 10, Yohana sura yake ni ya 10, umurongo ni wa 28, mstari ni wa 28. Nziha ubugingo atariko nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta uzazivunura mu kuboko kwanjye. Amina. Ubwizo ntama Yesu azazishyira, kondoo zenye kwa katika zizi zingine Yesu atawatafuta kugira ngo azihe ubugingo, usude awape uzima milele, kandi nta uzazivunura mu maboko ye kuko afite ububasha. Hakuna yote anaweza itosha katika mikono ya Mungu kwa kuwa ana uwezo. Tubisabirane ngo Yesu bidukorere mu izina rya Yesu. Naombeana Yesu atutendee katika jina la Yesu. Amina. Umwigisha wacu arakoze cyane. Asante mwalimu wetu.